na. Ini kan kes itu halor ka bakun bor manu-manu na dai baki teman kan. Aman di sini ka jingat au jingat. Nak suku igi jing kala mat. Ka suku man fly di pop tu la kala ma. Mila ada pendek syai ka jing kala pop. Ila le igi deliverance la mi mesin maman. Di mata da ka jingat hi jung hi ni pen baptis ka kum ka. Kam ki apostol kal nang baat khat balai pra kong. Petrus wang tu kala ka bumut. Bat an pen baptis fi way pu way. Haga kerteng jong Jesus Christ. Wana Nazareth banyo ma igipap bat finyo diang ejing ay met simakol Jesus Christ ha gospel markas nang bakhat riyo at khat kaba khat san wang kila yalap ya gospel siya pertay utaw banget bat pen baptis penyem utaw banget laram lupa dinginget halor ga jinget jing pen baptis no ya i bakwan lang wa Jesus bakodor diwan bat pen baptis no ya ba wan lam ban tep no ban pengam no ban tep no itu beri berteman ban saknar yo beri jong kapap ni pen baptis fi ni pengam fi haka kerteng jong Jesus Christ ban Nazareth siap hau pres siap hau pres ni kota oh raba dia kai ga bapi ba awan lama kai ga bapi experience haba hakapor bapen baptis. Yani kang por bangat dem ka umum tuh kalau normal. Masuk ke majlis mas ni kinsan. Kawan terding kata keding belum oh ka kanya keding kalau belum hem ka kamet junga. Belum hem. Hari pun ki 160 ki belum kenjat ki mai ki matur ki suruh. Ki papat nga. Antum lagi papat nga belum kenjat suruh ki mah kidan. Dah ni kidung tu kidung support akti. Support akti. Kidung papat. Bentuk bang ila lasdang iya tak kita lupa bang insya Allah kadang tap ni kadang tap hari itu pat oh ibang tuksuk suk behe nang le ang ta ta tuksuk behe ang mak ta ngale persa ni mak dah dan wan ta kena thap yang behe kata thap yang behe akon wan kata kan so kata penjak kita masa kita ani kita ting sang tu di angel jong belai ma amla anti ting sang bang amla rapat tapi pila experience na baka jing pan baptis kam dai tangkadak ani kadai ga basisya kadai batap itu beri bataman ada simptom mensim ko belum kumno ani umde tiki wantit belum ambi iya teman sim tabo pernai plat usai namla am batai kat kum gasni pentekas ki ong kilai gi thli ding bigi wan ma kadai ga tu kan ga jing pan baptis hak om bat pio senan yang mensim bakhut ma ya ai ka buram shu Jesus Christ sha mo Petrus ro ko disemban jong u kimpai ni kam ki apostol pra sof saung turu kiran sipo akat wei ru pijan kam apostol ti yang to ba pandala pembaptis ki kila yo diang po pentekas human sim boy bat ong ro ba nado bangi kumju kumangila pedang human sim boy kumbam mira pedang ha ka baningkong manu banile persa yo blei dan manu ru banile persa yo blei mat ha ban yo e ju ki pembaptis way po way bangai ha ban yo ki pembaptis ke balong ka testimony ke jong fitu ke ki yo mati sa diang human sim boy mo ango e blei yero e blei yoro itrai no ni sultanat banyak sngo gani ka testimony magani ka jingkla kalong ka basisya man pendan buram yu blai babaro kidi banyak ya gani ka juk ka jingkla ka mut ka jing pen baptis ka bakum kani ku blai sibon bat ngiai ka buram ka jingiro sutrai